aha ni amwe mu maka ya FARDC yarari mu Mikenke. Aha ni mu Mikenke ahitwa kwa Nyakabaka, hafi no kwa Nyakabaka ku bahazi. Iyi ni amaka, dore ukuntu bari barenze imisozi. Twabasha gukandagira muri Mikenke, radiyo yanyu twahabagereye kugira ngo tubereke, tubahakikishirize ukuntu Mikenke yafashwe. Amadubu yarayifashe, ubu ngubu twayigezemo abaturage. Ibaze twese twahageze, ubu ngubu abaturage benshi bahagaze muri Mikenke. Ubwo ni ubuhamya tuza kubereka. Hanyuma aha ni hamwe dutangiriye, dushitse mbere turaza kubereka ahandi. Aha ni mwika muri antene neza twahageze. Aha ni mwika neza yo mu Mikenke muri antene. Aya ni amazu yabo babagamo. Dore ngiyi antene. Antene ya Mikenke twayigezemo. Itangazamakuru ryahageze kubamiriza ko Mikenke yafashwe. Muri iki gitondo aho turi dufite amakuru na ko point zero yavuyemo nayo. Amadubu yamaze kugera muri point zero. Muri iki gitondo amadubu yageze muri point zero. Urukuntu igihugu cyabaye nuko igihugu cyose bakigize. Ngiyi Mikenke tuyinjiyemo nyuma yo kuva muri yaka tuberetse. Aha ni ku karambi ko kwa Nyakabaka, iyi nizo kwa Nyakabaka. Ubu akaba ari umukoloneli wa Mayimayi. Ubu ngubu ari muri guverinoma ya Tshisekedi, abarizwa muri FARDC. Ku batamuzi niba narishatse kubabwira. Ngiyi antene ya Mikenke, nguyu muhanda. Mikenke yari igize igihe kirekire cyane itagirwamo. Uyu munsi ko murabona abaturage imbere yanje turi kumwe, dore n'inka ziri hariya hafi n'iriya nzu. Reka tuzibereke neza muzibone, tuzuminge. Ngizi inka mwazibonye ko inka zageze mu Mikenke hano kuri antene. Aya ni amwe mu maka ya FARDC yahunamiye guherera afata mu mikarati. Abaturage bari kureba ukuntu amaka yari ari hano iruhande rw'inzira, bari barabafungiye inzira. Niho hari ko mu nzira yabija ku Ndondo bahashyira amaka kugira ngo babafungire. Dore ko hameze rero. Aha ni ika yunamiye guherera ufata mu mikarati. Muri santere ya Mikenke, aha niho muri santere ya Mikenke, aha niho haremeraga isoko. Uyu munsi wa na kane haremeraga isoko nini cyane. Nguyu mujyi wa Mikenke turawinjiyemo. Nyuma yaho ingabo za Charles Sematama Amadubu kuko muyazi akuye ihuriro rya Kinshasa, FARDC, Abarundi, Bazalendo, FDLR, P5 zivuye muri uno mujyi. Hanyuma Amadubu akawinjiramo. Ubu nyine abaturage twatangiye kugeramo nguyu mujyi wa Mikenke. Aha neza ni mu gasantere ka Mikenke. Ngiyi santere ya Mikenke kabisa. Ngiyi santere ya Mikenke, ngiyi santere ya Mikenke. Ngiyi santere ya Mikenke. Mikenke muri santere mu ahangaha itombwe. Ni umuhanda uva Minembwe winjira muri santere uva kuri point zero, ugahura no Minembwe hirya munsi ya anteni, hanyuma ugakomeza ukaza tutu. Aha ni mwika muri antene neza twahageze. Aha ni mwika neza yo mu Mikenke muri antene. Aya ni amazu yabo babagamo. Dore ngiyi antene ya Mikenke twayigezemo. Itangazamakuru ryahageze kubamiriza ko Mikenke yafashwe. Muri iki gitondo aho turi dufite amakuru na ko point zero yavuyemo nayo. Amadubu yamaze kugera muri point zero. Muri iki gitondo amadubu yageze muri point zero. Urukuntu igihugu cyabaye nuko igihugu cyose bakigize. Ngiyi Mikenke tuyinjiyemo nyuma yo kuva muri yaka tuberetse. Aha ni ku karambi ko kwa Nyakabaka, iyi nizo kwa Nyakabaka. Ubu akaba ari umukoloneli wa Mayimayi. Ubu ngubu ari muri guverinoma ya Tshisekedi, abarizwa muri FARDC. Ku batamuzi niba narishatse kubabwira.
ngiyi anteni ya Mikenke, nguyu muhanda. Mikenke yari igize igihe kirekire cyane itagirwamo. Uyu munsi ko murabona abaturage imbere yanje turi kumwe, dore n'inka ziri hariya hafi n'iriya nzu. Reka tuzibereke neza muzibone, tuzuminge. Ngizi inka mwazibonye ko inka zageze mu Mikenke hano kuri anteni. Aya ni amwe mu maka ya FARDC yahunamiye guherera afata mu mikarati. Abaturage bari kureba ukuntu amaka yari ari hano iruhande rw'inzira, bari barabafungiye inzira, niho hari ku mu nzira bija ku ndondo bahashyira amaka kugira ngo babafungire. Dore ko hameze rero, aha ni inka yunamiye guherera ufata mu mikarati. Muri santere ya Mikenke, aha niho muri santere ya Mikenke, aha niho haremeraga isoko. Uyu munsi wa na kane haremeraga isoko nini cyane. Nguyu umujyi wa Mikenke turawinjiyemo, nyuma yaho ingabo za Charles Sematama Amadubu kuko muyazi akuye ihuriro rya Kinshasa, FARDC, Abarundi, Bazalendo, FDLR, P5 zivuye muri uno mujyi, hanyuma Amadubu akawinjiramo. Ubu nyine abaturage twatangiye kugeramo nguyu mujyi wa Mikenke. Aha neza ni mu gasantere ka Mikenke. Ngiyi santere ya Mikenke kabisa, ngiyi santere ya Mikenke ngiyi. Ngiyi santere ya Mikenke. Ngiyi santere ya Mikenke. Mikenke muri santere mu ahangaha itombwe. Ni umuhanda uva Minembwe winjira muri santere uva kuri point zero, ugahura no Minembwe hirya munsi ya anteni, hanyuma ugakomeza ukaza tutu.